O le tusi e le apostolo Paulo ia Efeso, ma taupu muamua. O le manu ia te le lava o e o filifilia e le atua. O au Paulo le apostolo a Yesu Keriso i le finangalo le atua. O la utusi le nei le aupa ia o i Efeso, o e fatuatua fo ia Keriso Yesu. Ia iate au tau le alofa tunoa, ma le manuia mai le atua lo tantou tamaa, atoa ma le ali o Yesu Keriso. Ia whawhetaia le atua o le tamaa o lo tantou wali o Yesu Keriso. O le wa whamanuia mai a i tantou mea umalawa e manuia ai la le nganga, i mea o i le langi o no Keriso. Whapeo na ia filifili mai a i tantou o no ia, a o le i whawai ina le larolangi, ina ia pa ia i tātou, ma ia le matauleanga ina i ona luma, i le alofa, wana tōwhia i tātou wana mua, ina ia avea matamawhai mana, ono Yesu Keriso. E tusa ma le pule tūnoa lona finangalo. Ina ia vi ia ai lona lava alofa tūnoa o silisili, o lea uanga le leifua mai ai o ia iante i tātou, ono o le ua alofangia. O ia fo'i wa tātou maua i le tongi ula i lona toto, o le whaamangalo i noa ngasala. E tūsama le oloa whaula i o lona alofa tūnoa. O ia whaafau tele mai ai a i tātou, i le poto uma atoa ma le whautauta. Ina ua whailoa mai ante i tātou le mea lilo sa i lona finangalo. E tūsama lana lava pule tūnoa, na ia tuu ai lona lava finangalo. Ina ia na whaopopo ina ia Keriso i le sauninga, i le whaantoanga o tausanga, o i lato umalava o i le langi, atoa ma i lato o i le lalolangi. O ia lava ua mātou maua i le tofi, o i mātou na tofi ana mua. E tūsama le finangalo o le ua matuanga lua i mea umalava, e tūsama le pule alo na finangalo. Ina ia avea i mātou maala e vi i ailo na mamalu. O i mātou o e na mua i whaamuimoi i an Keriso, e iai fo i outou i ante ia. Ina ua outou whaalongolongo le upo le mea moni, o le tala le leile o lo outou o le tanga. O outou whaatuatua i ante ia. O na whaamau whailonga i naile o outou e le anganga pa ia, o le na folofolo ina mai. O le whaamaoni o ia o lo tātou tofi, se ia iu ina whaola ina e ua whaatauina. Ina ia vi i ailo na mamalu. Ua o whaalongolongo i lo outou whaatuatua i le ali o Yesu, ma lo outou alofa i le aupa ia umalawa. O le mea lea o te le mapua i le whaafetai o no outou. O tautaua outou ia utatalo. Ina ia foa i antu i ante outou e le antu o lo tanto wali o Yesu Keriso. O le tamae ona le mamalu, le anganga i ona le poto ma le whaalinga. Na ia outou i lo le lei o ia. Ia whaapupula ina mata o outou loto. Ina ia outou i lo le winga o le whaamuamoi o ilo na wala au mai. Ma le winga o le whaula ina mea le lei o ila na tōwhinga. Ua sili mo le aupa ia. Ma le winga o le sili e se lava o lo na manaua ia i tātou. O e whaantuatua. E tūsa ma le ngāluenga lo na mana tele lava. Na ia matuanga lue ai i an Keriso, ina ua toi whatuina mai o ia na i e uoti. Ma whanofo i ante i elo na i tūtau matau i mea o i le langi. E sili lava i ali sili umalava, ma whaipule. Ma e ua malolosi, ma alii, ma ingoa umalava i tā ua. E le ngata i leo langa nei, ai o fo i le atali. Ua ia tu fo i mea umalava i lalo na vai. Matu ina atu o ia e whai maulo mea umalava mo le ekalesia. O lo na tino lea. O le tumu, o le na te whaatumuina mea umalava i mea uma.